Aita bibarala kwe laso mbiti satene na yanga ti kodro nando ti tongombela so biati e Yehoshua Mashia tolani silo fatene nando ti Yesu aba keke ti croix tongombela ni akina ya ti mbeti ti Yohanan mbeti ti Jean chapitre 12 verset 24 mbieti dikoni na sango amen amen mbitene ni na ala tongana leti ble so atina sesi akui pepe lo yeke ngbagi leni oko me tongana lo kui fade lo yeke du ambeni leni mingi ba verse so la na tombi mu verse ni na yanga ti munzu Yohanan 12 24 amen amen je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ziasi i sambila tikiri singila mingi na bia. Baba igana gbele timo tikiri na mo singila na ngoiso. Tentiso na lege mbeti timo mweti fatene na i. Baba ileke beti awe titene imana mo. Zasi mo mbela zo mweti to zasi imayani njoni bati aninga mingi igiti tene ibamo igiti tene ingamo me lako azwangba ti kui santi tene ala ingamo santi tene ala bamo anda mo sat mo tene lani depuis awe mo sat tene lako ila imanyani yacha tene mo ninjona pa bandani la sosi ileke beti awe tite mo sat tene na yi na mosate na itati swandegi ma legoso na eriti Yoshua Mashia li sambila. Amen. Aita na yati passage bilondo ti diko ndambo passage na yati Yohanan 12 verset 24 voilà Jean 12 24 nyela si Yoshua biati atenanye le mbikimbi dikoni ti fanyuse. Amen, amen, mbitene ni na ala. Tongana leti ble so atina sesi akui pepe lo eke ngbagi lo oko. Me tongana lo kui fade lo eke du ambeni mingi. Aita na leti na damwati ti bia na damwati Seigneur ti Jésus-Christ. Iya molenge tilo aki tongana leti ble. Lo wani lo ki kozo leti blezo si agana sese si ati leti ble kinyen leti ble aki mbeni leti ko bezo si aki tona nikana we aga farin tita sani na mapa bangati tonga dabeta la njoni Yehoshua tene nila niki mapa ti fini so amu fini nazo mapa nizo akisara ni na fukuti ble leti bleni kojo leti bleni aki Yoshua Mashia tongana lo kui lana pe lo kingbagi lo oko lo kingbagi leti bleni lo ki kui nga pe lo kisanga ya me lo kingbagi lo oko me eso sotilo ndati eso si lo zuna se segeti ten lo ga na ya nando se seso akiti tene lo du ambina leti bleni gbani gbati tongana lo ki mapa so imu fini nazo lo yenga faditi tene lo du ambina mapa tongana lo so ki munga fini nazo so ki amolinge chilo nganga tiso si nyau akidu kagikete nyau mbo akidu kagiaketa mbo fini zoso si lo tene niki wati fini lo kwa lo edugi ambina amolinge chilo kwa egina fini zoso sa tene niki lumière lo edunga giaketa lumière danila si tongana lo teneni ki ble na legeti Jean 12 24 kanda lo gati tene lo tina sese lo kui alulo lo kui na yati sese na we si fatso lo duambeni gbacha leti ble so ki sigi na sese ni bandati kwati biati Yehoshua Mashia ndati solo gana ndo si so si lo gati te lo kui si alulo lo salango tana gbeti si so la na lango ezo si lo kui awe alulo awe tongana ala ti lumbeni leti kobe
to alule ti ko bena sese lo do ti funa ya ti sese nika si fato lo mu fini na ngo iso si biana kui lo sara lango tana gbeti sese lo kiri lo zingo lo monte wala lo ko lo kiri na ndoso lani lo kita na ndoti sese lo za na action nizo na acte nizo lo sara so kanda lo zati lo na pekoti lo agbati aleti blewa ndati kwati lo sola et puis za si mbiti tene bina mentala bitene za si tene so ba keketi kwa wala tene ti kwati yosho wala mbeni so siala ti baka ga limoso akisa tenti passion du Christ siala ye toto mingi so zala toto pe zala duna ngiana beta la ngbati akimeni njoni nouvelle la tonga na fadi bia yosho kui pepe iki wara fini pepe ndani la si ndati tenti kwati lo Christ ni la si a iri a chrétien a kete Christ a kekete a Christ a leti a leti ble donc ana bumbia bati leti ble ni si a nikani aga fuku nizo asara ni aga mapa kuta mapa et puis mapa ni aki mapa so imu fini nazo leti so sitona zo abi mapa na minga ti lo ki teni loko wara fini bandati passage Yohanan 12:24 sola mbiye fadeti tene mbi binameta la na ngoi so na lati la so ti tene zokoko tongana lo kiri lo diko Jean 12:24 zasi lo dabe tilo sosi Yoshua aki leti ble so ga ti tene lo tina ya ti sese alolo na ti sese lo kui lo funka we et puis na pekoni lo du agba tia leti ble so ki njoni nouvelle so ki tongana meni njoni sangola si e ki mana nganda po so ba yeso si ndubet mbila so si mbiti satena la et puis mbiye fa ete mbi satena yanga ti kodro si inala imatere njoni mbi unja we peti laso mbi kiri singila na la so kwesi akimande legoso zasi sambila bia yeti ki na mo singila teti so si na legeti mbeti ti mo fanai bonne nouvelle na legeti mbeti ti mo sara si yingando na legeti mbeti ti mo sara si iwarangia na beti iki na mo singila teti so mozo mo ki leti ble moga mo kui na ndo sese so ti tene mo du amolingi agba cha leti ble oko na ndo sese so na ya ti dunia mo bimba na cha kodo ndenge baba kiri singila na mo ki singila na mo tenti awa be Afrika so ki mande legoso zasi ala monitor teneti zope mais zasi ala monitor na mbini mbela so londo na mo so mo ki tombela ti tene idenge meti njoni si imani na legeti beti na legeti mabe baba ikiri singila na mo gina ereti moko Yoshua Mashiach ala isambila amen biki singila na la njoni lango na zokoko merci.